Kaseng kinongnya kali kamai hapo kalama ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association haka at pukandai tarik unai wing kilai kendu yu menteri katanat kamjungok kai perthei ubak polling do ban kerpat ban shna da ka polisi ban plilat yaki kali nakani ka jala ban kamai yaki bawan kai namar kumba kalong mentala kitlot ki kali na bar jala kumna Assam. Presiden jong kaseng ubak Rikal Dinas Darling uloong bagajing jalai palat ki kali Assam ban kamai sahu hakani ka jala khamtam ban kit yaki nongwan kai kaleng kijaka jengok kai kala penduk yaki kali kamai nakani ka jala. Kenturu lingba menteri badan kam ban bahak kenang ban ailat yaki samla jong ki khun kabri uhan nyotrap. Minister Tourism hakabai di namtaka kani ki isi watmai ki bangla jit ni nak jalan penting kawai kalong ba ni kwa ban terpati iba in khangno yaki kali Assam ki bawan hakani ka jela jungi ki bakin lich poki jaka chokai jong ka jela jungi ko top ngai lusa kum sora kum ju yaki teki dauki ter kumta bat ki ka bang kwa ban ong ni kalong ba kepat minister bau ni nak polisi ke ban bu namta kini ki wi kali bawan na bar ka jela jungi te haju ko pon ni la ong iba kadon bi chin sha pendik ru hakani ka benta pok persja namta ki pra travel jungi be ka mai lang the tiki ke benta ka bang kwa iba ngadi ong mentang ni ong ba in sobha ban ong lem no yaka traffic hang thi ban kham ai pon no na ka phra ji ai no ken kum ba shi po ji ni bu lem ka jaka nam ta ki para khasi jungi ban kamai thi pusja ban kamai khoti ke kani ka isi ba thmai menta ngon ong ipi hang ni ko pat media jong ni ko ki lawan ngong ba kani ki isi ki bangi thau thmai menta ka di ba ni khot dang ya para khoi ken thop ki local taxi sumo ki bakmai nong po sning ba ai nopsa ba paro ki bat ki kali kamai ki badan hang ni ka jel shlong ni ka jelami kala jungi i khot ba ki nyadon rengkat bat ni nyim sim ong ba ngi dei ngin thau hang ka wi ka sen bangin ngin nye tri tang ka wi ka sen ngin rei ni kwa ba ki ru ki man rengkat bat ni ba nyadon rengkat ba tri rengkat hakani ki si thmai ki ngi chi te hakta ka bentang ngi oi ba ila ong yang ban ai shu ki jing tho tang ka ta hi ba ai shu ki jing tho nam ta ka jing sha dik jungi yang ki pop sejar ki tribal terus piong ba ni ba kalong ni nim ong bangim sha bagi kinwan no hapo selo ring sha ki kat kila banwan hanong mai kila banwan terus sejar kila ban lek hadu hapo nigrim ru kila ban lek ni kili Assam bawan bu priong thi ring shu ong ki ba isu kerpat i start jungi ba ong ba in shu thau no policy bum sha shu par kin lek che yalam kai da maki ken ya ki turis ki bon kas ni kinyalam kai kum sora kan sa dan ni dau ki kum ta ter ke tang kata atau fi don Amerika so ko yang kaduna kata ka jindon ni kali de halor kata ngai i fi memta ka soka ka ni skim ki bon jai ka ba ki ai ki inuba ki ai ki ni kita ki li ki ba ngila ban sim skim wat zero down payment ka ni bon te menta ngong ni fi la da ki wan long pi nam ta kata ba ong pi bangim la ban pendap ki kali la da ka mai ka wan wat manga simet ru ngala ban thi chi teli kali ngala ban sim ru marui moi simet ki member di badan ni ba kamai terus ila ban sim mar si pho teli kali pat nam ta kita ki jingkren je pi jingkeli je pi no apa ki wan sini spok ka jela jungi kumbangi ngi sa ngi la juli kai teng si skim gini kita ba ngilong pri pelong luxury le si ki wan pok ka jela jungi kai ki banta kalong balar ki haban song ka local taxi ki haban song haba ki kwa ban tum se ta jaka ka ban kwa jok kai maki kalau kata apa orang ini, ka ISBT kalau orang bagi mention atau momentum bagi investor kalau bagi orang ba, ni syuai jengmut ISBT, pada hujung kau bagi mention ba, nanti nak po Assam kiwan ki pos local pos kebun, wat sesaja ki penduduk kau nyuruh tadi, kaniru ka jengthok bagi ICE investor kalau ba, in pendunai ke blok, lada film ke bala pisnan ka an ke ba kindrung po ISBT tang pos. Di laongi mestam tandu ngilaya keren men kini singi kita yo bunai badat kumno ngamtep kanu katarik bila keren tu yang bakal aton ke cakap terwagi ban bu no ya kini ki kali ki bawan na kinya kita ke cakap cakap itu jingkular go pio ni bak por pat halor ini ke jingdawa yong lem no yang kata ingin angin khot ke ambani ke ba penyai nanti sorry ada ni ke ba penyai ke airport apa goti nanti yo ingi ai no de jing tho nama ta ka jing sap pen nanti po sejarah nanti kasi jungi taxi tourist jungi barok itu pulang but ya kata ka cakap ke bagi mention bagi ngai ke yang tho itu jing tho terbuka